Bog svima, dobrodošli na novi video. Danas igramo ponovo u Robloxu prepreke. I to sama. Možda ćemo Seka igrat. I sada idemo ući. Kao što vidite, ulazim. Ok, ćemo naći nekakve prepreke. Jer ako mi bilo što zašteka, snimanje se samo od sebe gasi, ne znam zašto. Gledajte, za 3 sata. Oh my god, znači do 9 ulazimo u igricu. Ok, moramo naći nekakve kao prepreke. Ajmo igrati ovo s Slavom.